Element metal, vrlina integritet, organi pluća i debelo crevo. Ovaj element vlada u periodu jeseni i vezan je za boju, belu boju, zlatnu boju i organ pluća i debelo crevo. Emocija tuge usko je povezana sa disanjem i dugotrajna tuga ili plač mogu dovesti do skraćenog daha. Tako da, znači, to su neke odlike i još jedna odlika metala koja je povezana i sa disanjem je zapravo fleksibilnost. Jer da bismo disali, moraju naša pluća da budu elastična, fleksibilna i isto tako metal kao element, znači njegova osnovna odlika je savitljivost ili fleksibilnost. Tako da ovaj element je vezan za emociju tuge i ako je emocija tuge potisnuta, plač, tuga, ona se sabija, da kažemo, u plućima, taj vazduh ne može da izađe napolje i zato duboko disanje, vežbe disanja, tai čija, meditacije, svesnog disanja su izuzetno korisne u takvim situacijama. Isto tako, ako previše dugo emocija tuge traje, ako jako dugo plačete i tugujete zbog nečega, to isto postepeno treba da se smiri, isto uz disanje, uravnoteženo, uz vežbe, uz meridijanski časovnik, qigong i razumevanje onoga što nam tai chi i kineska tradicionalna medicina i mudrost donose. Element kada je sati kada je ovaj element aktivan su noću, znači od 3 do 5 ujutru, tada su pluća aktivna i zbog toga je izuzetno važno i dalje da imamo čvrst i kvalitetan san, barem do nekih 4 sata i tada se pluća takođe čiste i to je period dubokog sna. Od 5 do 7 vlada meridijan debelog creva, kada već polako treba da se budimo, ustajemo, praznimo creva i počinjemo polako sa nekim dnevnim aktivnostima. I u tom smislu je najbolje dan početi sa meditacijom, jer upravo u tom periodu, negde oko 5 sati, kada se završava san i počinje novi dan, kada je sve mirno još uvek, to je idealno vreme da započnete, pa i sa nekom kratkom meditacijom u svakom slučaju može da vam koristi. Osobina, to jest vrlina integriteta se, da kažemo, objašnjava kod Konfucija karakterom, kineskim znakom ili reči, koje označava čoveka i govor. To znači da zapravo budete i govorite ono što mislite i radite ono što govorite, tako da kada je ovaj element metal uravnotežen, onda dolazi i do izražaja zapravo kvalitet i vrlina integriteta. Integritet je izuzetno povezan sa društvom, znači vezan je za društvo u kojem živimo i prema Konfuciju zapravo vladari moraju da imaju taj integritet i da samim tim dobiju poštovanje i uvažavanje svojih podanika i da podanici takođe imaju integritet da poštuju, ne varaju, ne lažu i budu lojalni i verni svom vladaru. To je Konfucijeva zamisao i danas ne znam koliko je to ostvarivo, ali i ne bih dalje to komentarisala. Ali želela bih da prokomentarišem tu vrlinu jer je to izuzetno veoma važna vrlina i za naš život u društvu. Znači ne moramo da ulazimo toliko i da idemo toliko široko do vladara, do države i šire,
nego da počnemo od nekih svojih malih krugova, od porodice, zajednice u kojoj živite, u kojoj radite, prijatelja i tako dalje, da u okviru te zajednice vi imate svoj integritet, da ostvarite svoj maksimum kroz, znači, ta dela koja činite i govor da budu ispravni i na taj način onda možete da ostvarite i uspeh i uvažavanje kod drugih ljudi ukoliko to što govorite i radite i mislite su jedno. Znamo i sami, znači, da lažno predstavljanje, laži, nedoslednost ne vode ničemu, tako da možda se ostvari neka kratkotrajna dobit, ali u svakom slučaju na duže staze su potpuno destruktivni, tako da zapravo ta pouzdanost i pravednost su izuzetno bliski sa vrlinom integriteta i povezani, tako da zapravo ukoliko toga nema, ukoliko nema integriteta, počinje da vlada haos. I važno je, znači, da mi shvatimo da smo mi deo jedne celine, jednog društva, i kažem da eto, ne moramo da razmišljamo toliko utopijski, ali barem da se držimo onih okvira u kojima se mi krećemo i da mi budemo taj primer koji onda dalje utiče na druge i vodi druge. Tako da taj odnos, na primjer, možemo da vidimo i možemo da primenimo, na primjer, i u odnosu učitelja i učenika. Da, na primjer, kada dolazite u neku školu da nešto učite, nemojte da ispitujete ljude, da dolazite tu da proverite da li neko nešto zna ili tako dalje, nego imajte poverenja. Znači, poverenje je izuzetno važno, da imate poverenja i naravno da i vi učestvujete u tom procesu i da vi takođe, ukoliko vam nešto ne odgovara, možete iskreno da kažete, da pitate, da se ponašate slobodno. Jer to je zapravo sloboda dolazi takođe iz tog integriteta. Jer kada ste vi kao jedna celina, kada vi imate tu svoju celinu, kada ste vi zaokružena ličnost koja može da ostvari integritet, vi ste onda i slobodni. Znači, vas niko ne može da zaustavi da budete to što jeste. Tako da, to je ono što nama daje ovo razmišljanje uopšte o svim ovim vrlinama. Da mi sami vidimo svoje kvalitete i da ih istaknemo, ali na ispravan i iskren način, i za dobrobit drugih ljudi. Eto, to je ono čemu treba da težimo, i ukoliko smo krenuli ovim putem vrlina i veština Tai-Chia, to je ono što treba da uvežbavamo, da radimo i da se trudimo da to postane deo nas, da to bude naš život. I kada vežbamo, govorila sam, još nisam, ovo sam izostavila da kažem, a važno je da, što se daha tiče. Dah, znači, povezuje zapravo sve. On povezuje nebo i zemlju, povezuje telo i Tako da je izuzetno važno disanje i mi u okviru Tai Chi treninga i Qigong treninga radimo na tome. Znači, to je jedan deo treninga. Imamo onaj mentalni trening o kome sam dosta govorila, zatim posturalni trening, to je trening tela koji naravno se radi na Tai Chi časovima kroz pokrete, i imamo ovaj respiratorni Dao Yin trening, to je, znači, svesnost disanja kroz pokrete. I ta svetlost, kada dišemo pravilno, kada spojimo nebo i zemlju, kada spojimo telo i ona prolazi kroz glavni kanal, kroz nas kao bela, zlatna svetlost, i ona puni svih ovih 5 elemenata i tih 5, da kažemo, kosmičkih usmerenja, 5 vrlina, 5 suština,
5 tih karakteristika, kvaliteta energije i tako dalje. Tako da to je ono što mi učimo i eto za kraj što se tiče ovog poglavlja o metalu i elementu metal i integritetu, želim da vam kažem da što više vežbate da vaše telo, govor i budu jedno.